iriho munyishengero wambara impango kumara imyaka 10 Honorable Dr. Miriam Matembe rizoba arikuganiraho n'abanyamakuru muri Kashari yahaye ntekateka ye ahabyo bururu bwambara n'ihanga ryona. Honorable Miriam Matembe wabiro Minister w'imico n'emitwarize kandi wabireho no munyishengero kazi wambara district yagira ngo bwahatebera kubaho tebera kwisa kitini ihanga kandi ahebera kugambwa ngo hariho abesimbereho batine bihandiko ebera kwetengese ko munyishengero kazi wambara nabyo nibyetengwa kurebwamo kunagire kuforowinga na forowinga mu electoral commission kuba muhere flag oriyo owabena yitsimba nawe ya piringa yashanga ngo teine bitabo tarashomere teine qualifications batayo ba ya piringo electoral commission. Electoral commission papura mberebire. Matembe yagaruka yajumirira ekikorwa ekyo kukozesa sente mbweni nyene we kikunsasa ndukumaririza no kureba Uganda nizo kumbeire ona mazima abanya Uganda ona buzima ka sente ona buzima tumukangwe sente zikita Yesu ogu hona yayereko butashemerwa abesimbireho abarukurwo mu karuro bwe owire butakashyikere ekiyagira ngo nicende biragiro zentinga party manyan DP manyan NUP man PP PFF eine flag ya party ana holding a flag ya party taking right stepping down taji na coding to look secretary general na ya stepping down argana gambira secretary general atna byande manargamu dero nageraki secretary general nkwa musinga konkato kushanga barya kandi abagamente bariyo no mwana unsi gashakwa iya na kankwasa wo muri Mbarara.